Yes, inshuti z'akadasuka rero bakunzi bavuka Empire kanongeye mbifurize igitondo cyiza. Turi mu gitondo cyo ku itariki 25 z'ukwa cyenda 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripwa. Ni ku butaka bw'u Burundi tuba tugarutse kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Dore yuko rwose nyamuneka ari bimwe mu bintu by'agaciro muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde nyamuneka nkemera mite ninjira rwose mu gihugu cy'u Burundi, ariko iki gihugu nze kukinjiramo banze gusoza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni bimwe mu bintu by'agaciro mu buryo bwirukanse cyane. Tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, muraza kunyemera tugaruke muri CNDD FDD. Iri ni ishyaka riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse riko butegetsi. Ubu tuvugana na n'ubu riracyahangana, riracyakozanya ku rwego hejuru. Bamwe bati turaza kuyoba, abandi bati ntituri buze kuyobora. Ibi nabyo turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka ku bikomeje kugenda bivugwa. Uwitwa General Neva ati ntibishoboka. Twebwe nk'umurwi wa CNDD FDD turaza gukomeza tuyobora igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu ari kugenda yigamba ndetse anagarukaho bishobora kuza gutuma abitwa banda kugarika, bishobora kuza gutuma abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyabanga mukuru wa CNDD, bishobora kuza gutuma abitwa ba Agathon Rwasa batavuga rumwe n'ubutegetsi, bishobora kuza gutuma abitwa ba General Bunyoni bari mu magereza bahaguruka bagatangira kwibaza kuri ibi bintu uyu mugabo akomeje kugenda atangaza, nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kugenda rifata icyitwa by'umwihariko ubutegetsi, cyangwa rikomeje kugenda rifata icyitwa ibibanza byinshi kugira ngo bongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi birimo biratera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura muri rusange. Turazana kubyinjiramo kugira ngo muraza kunyemera tugaruke gato ku makuru agiye atandukanye. Hari n'amakuru yamaze kugenda amenyekana ku bijyanye by'umwihariko n'iyicwa ry'abasirikare by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bapfira mu ishyamba rya Kibira. Turaza kuba tubikomozaho, muraza kunyemera dusimukire ku bitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibitangazamakuru nk'igihe, hari ibitangazamakuru rwose bikomeje kugenda bigaragaza yuko rwose ibintu bitameze neza mu gihugu cy'u Burundi. BBC gahuza muryango hari ibyo irimo iratangaza, nabyo turaza kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo kwino nkuru idasanzwe by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana ni umujyi wa Uvira urimo uragenda ugaragaramo ikijyanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ariko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi mu by'ukuri bikaba bikomeje gukorerwa abanyamurenge, nako icyitwa FARDC ndetse na gisirikare cy'u Burundi na Wazalendo bakomeje gukozanyaho, ivumbi rikaba rikomeje kuvuza ubuhuha. Makuru rero twamaze kuba twakira nuko guhera ku isaha y'isa 7 z'ijoro aribwo urugamba rukomeye cyane arwongeye gusacyanya impande zombi. By'umwihariko uru rugamba rero ngo rukaba rwaranzwe n'imbunda nini ndetse n'intoya, nyamuneka ngo ibintu bikaba byari ibindi. Amakuru rero atugeraho ubu tuvugana akaba yemeza ko mu bice byanoza muri bice byano za Songo ngo abaturage benshi bahunze ngo kubera ibintu bidasanzwe byarimo bigenda biba. Abaturage benshi amaguru babangiye ingata barahunga guhera mu masaha y'ijoro. Nyamuneka ibintu byari bicika rwose, abaturage barimo rwose nyamuneka birukanka cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Ni ukuvuga ngo rero icyo nakubwira cyo abaturage bapfuye ntabwo ari bake, ni benshi abitabye Imana. Gusa icyitwa n'ubundi FARDC cyo kirimo kirakora ngo buri kimwe cyose n'ubundi kugira ngo Wazalendo zimanika amaboko muri uwo mujyi, nubwo zo zigikomeje kwigaragambya zivuga ziti turashaka uwitwa Kasita, ariko ugasanga n'ubundi muri iyi myigaragambyo iri gutuma abaturage b'abanyamurenge by'umwihariko bahura n'akaga gakomeye cyane.
ngira ngo mbere ya ubundi imibare dufite ndabona bagera kuri 16, ariko mbere yo kugira ngo nyamuneka tubanze dukomeze iyi nkuru gato cyane, mbanze hano nikoze ku bataramu banyampaye ubutumwa bw'ibirimo birabera hano za Imurenge, mbanze mbabwire ihohoterwa ririmo rirahakorerwa ndetse n'ibice ririmo rirakugenda rikorerwamo. Ahasigaye noneho nyamuneka duhite tugira duhite dukomeza twerekeza no mu bindi bice bigiye bitandukanye muri rusange. Kambanze rwose mbasomere. Ihohoterwa rero ikorerwa Abanyamurenge muri Uvira ni ubutumwa maze kwandikirwa mu kanya gato bamaze gufata indi ntera, aho muri iri joro ryakeye nyamuneka rishyira kuwa kabiri tariki ya 9 z'ukwa 9 2025 abantu bitwaje intwaro bikekwa ko ari Wazalendo ngo binjiye mu rugo rw'umunyamurenge ruri hano muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni igice kigenzurwa rero n'ingabo za Kongo ndetse n'iz'u Burundi FDL na Wazalendo bacukura bari aho hafi rwose nyamuneka muri ibyo bice. Nupfa ngo uru rugo rero ngo baruteye ngo rwitwa Bienveni uherereye muri quartier ya Songo, nk'uko amakuru atugeraho drone zacu zaduhaye abivuga, ngo uru rugo rwose nyamuneka ngo abakurikiranye amakuru ngo baravuga yuko ngo barutwayemo ibikoresho byo mu nzu, harimo igikapu cyari kirimo imyenda y'umugore n'iy'umugabo, kandi ngo batwara n'ibikoresho byinshi cyane. Ngo si ibyo gusa kuko kandi ngo batwaye televiziyo, ubundi kandi ngo banamwaka amafaranga agera ku 400 y'amanyekongo yo kumucungura. Ubuhamya rero twahawe n'abaturage bari baturiye urwo rugo, abantu bitwaje intwaro muri iryo joro bavuze yuko binjiye kwa Bienveni bamutwara ivarisi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, mbere yuko biba inshuro nyinshi Abanyamurenge barimo baragenda bangwa ubunuka hariya muri biriya bice ndetse bakanabavutsa ubuzima. Ubuheruka kandi hari undi binjiye mu rugo rwe bamwaka abantu bose bari muri urwo rugo amatelefoni ndetse kandi banajyana inkweto. Uretse abo kandi hari n'abandi bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye, igitangaje bakakubitwa babwirwa ngo ni Abanyarwanda mu gihe ari Abanyekongo kimwe n'abandi bose, ariko Abanyamurenge hano rwose bavuga ko ari Abanyarwanda by'umwihariko bari muri iki gihugu. Ubwo rwose nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi. Ikindi kandi kirimo kiragaragara muri iyi quartier ya Songo ni ibice navuga ko kugeza amagingo ya icyitwa Wazalendo ziri kugira gutya zigaturika mu misozi igiye itandukanye, zikaza zikamerera n'aba abaturage rwose bagahonyangwa ku rwego rwo hejuru, amasasu menshi akararavuga. Nyamuneka buriya biragoye kugira ngo amasasu menshi araravuga wowe usinzire, ntabwo ibyo bintu bibaho. Amasasu mu gihe avuze uko byagenda kose w'amaguru ugomba kuyabangira ingata ugakuramo akawe karenge. Abaturage rero mu majoro rwose ngo barara biruka, reka sinakubwira, ngo barara biruka rwose basimbagurika bavuga bati Imana yonyine nicyo kintu kigomba kudutabara, nawe ubutegetsi bwa Kisekedi bwaradutereranye. Gusa uwitwa General Sultani Makenga we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na Wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanze nyingiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri murabyibuka mu mwaka w'2025 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usamba mu mujyi wa Uvira uzambijwe na Wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero ntikozwa no gukorana n'ubuyobozi cyangwa se gukorana na Wazalendo amaoperasiyo
n'iperereza. Amakuru rero dufite ngo nuko ibi byose ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier, bakaba banamushinza kwanga Wazalendo, nubwo AFC, nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunekera AFC M23. Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo. Nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC, Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha ugukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita. Ibi rero muri Uvira ngo nibyoroshye na gato, kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba mayimayi bari bamanutse, kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo, ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose Wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye Wazalendo karahava, uburyo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza, kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare. Ibi bintu ntabwo byoroshye, kuko Wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bahamaze igihe kirekire. Muri iyi mitwe rero ya mayimayi ni amatsinda abarizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda mu byumba. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri Wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge nuko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare kabisa. Urugero rero nka Rene Itongwa wahoze ari umunyamuryango wa FARDC witwa William Yakutumba. Uyu nguyu rwose yahoze ari uyoboye umutwe wa CPC, ndetse uri no mu gihano cya Loni, ngira ngo ibi murabizi. Hariho kandi na John Makanaki Kasimbiri umaze igihe kinini mu misozi ireba Uvira, kandi yanga cyane witwa General Kasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse akaba ndetse na Kashumba Nyerere nawe. Murabizi yuko uyu mugabo kuri amatsinda yose ya Wazalendo muri Kinshasa, ndetse wanga nawe urunuka uwitwa General Kasita. Igisasu rero umujyi wa Uvira wamaze kukibona kizawuturikana n'aba Wazalendo bamaze kwigira akara kajya. Ikindi kandi leta yumvikana ya Wazalendo ivuga ko nta kimwe kigomba kubahagarika usibye uyu mujyi wa Uvira kubarekera. Icyo nicyo kintu cyonyine babona gihari. Mu gihe umujyi wa Uvira rero batawubarekera, nyamuneka abataramu bavuga yuko ibi bitazigera bihura, bitazigera bivamo, bitazigera rwose bihira FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo. Rero ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyamuneka kirahejwe, nta kintu na kimwe cyemerewe kuvugwa ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nta kintu na kimwe cyemerewe gukora ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubwo nyine icyitwa koalisiyo nyamuneka niyo navuga ko iyoboye mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubwo rero nyamuneka ibintu mumenye ko byamaze kuba bikara, ariko kandi abifata indi ntera. Ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Tuvuye hano rero by'umwihariko n'ubundi turacyari mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko munyemere babwira yuko ahitwa Kalamabenge amasasu menshi nyamuneka yongeye kumvikana muri ibi bice, ndetse akaba ari amasasu by'umwihariko navuga ko akomeje kugenda afata indi ntera. Amasasu menshi akomeje kumvikana gusa muri Uvira. Ubu tuvugana
nubwo amasasu menshi akomeje kumvikana, ni nako abaturage nyamuneka amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga, amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Ubu tuvugana rwose amakuru mfite nuko abenshi bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. FARDC rero n'igisirikare cy'u Burundi ngo bongeye kugaba ibitero bya drone mu baturage ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo. Ayo niyo makuru rwose ndimo ndakira, yenda iyi nkuru reka nyinjiremo. Ibi ryatangajwe rero nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 babicishije ku rubuga rwabo rwa X, bavuga ko ku mugoroba rwose wo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri bagize gutya bakagabwaho ibitero. Ubwo ni tariki ya 8 n'iya 9 n'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDL ndetse na Mai Mai Wazalendo abacancuro n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero rero cy'urugomo rudasanzwe ku mirongo yose y'urugamba. AFC rero ivuga ko ibitero ngo byateguriwe mu Uvira ndetse no mu mujyi wa Bujumbura, ndetse byibasira n'uturere by'umwihariko tugiye dutandukanye, aho hakoreshejwe imbunda zitandukanye ndetse na drone. Ihuriro rya AFC rero M23 ryatangaje yuko umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga nyongera gushimangira urwo umugayo, nuko banditse umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga bongera gushimangira kurinda abaturage ba civile by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo bongere kubaho neza. Ubwo rero rwose birumvikana yuko nubwo ibitero bya drone bikomeje kugenda bibaho, nako icyitwa intare zasambwe nyamuneka zikomeje kugenda zikanira zivuga ziti Tshisekedi ntabwo ibintu biri bukorohere, ntabwo ibi bintu ushobora kubikora ngo tugukundire. Imirwano rero ubwo ikaba ihereye aho ngaho ica ibintu hagati ku mpande zombi, icyitwa igisirikare cya M23 kigatangira guhangana n'ibitero by'umwihariko bya FARDC. Dukomereze mu makuru rero nanone akomeje kugenda avugwa mu bice byano za Kavimvira. Nyamuneka amakuru amaze kwakira ngo nuko ahitwa Kavimvira ibintu byongeye guhindura isura. Kavimvira ngo ibintu byongeye guhindura isura ku rwego rwo hejuru, ngo kugezaho rwose ngo icyitwa coalition ya FARDC nyamuneka ngo ibintu byagize gutya rwose ngo bikayicanga, ngo bakabona Wazalendo badashaka guhagarara ibyo barimo barakora, ndetse ngo bakabona ubwicanyi burimo burakorerwa abasivile bikozwe n'izi Wazalendo, bakavuga bati natwe itegeko twahawe n'ubundi tugomba kuza kuryubahiriza. Ubwo rero rwose abataramu bakaba bahawe itegeko ryo kuguma n'ubundi kurasa n'ubundi nk'ibisanzwe kuri Wazalendo. Gusa nyine nyamuneka Wazalendo zikaba zikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo nazo by'umwihariko ngo zigire zite zirwanyeho muri rusange. Wazalendo uzakamejeje, Wazalendo zamaze kwambara urugamba, muzima zirarwana na FARDC ku buryo abenshi bari kumva amasasu bakagira ngo rwose ni M23 yamaze ko yataka, ariko mu by'ukuri ari Wazalendo zagize gute zakamejeje mu buryo navuga ko budasanzwe. Kavimvira rero kubatahazi nyamuneka akaba ari ku mupaka ku nkengero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse winjira mu gihugu cy'u Burundi ahitwa za Katumba, ndetse ubu tuvugana bikaba ari bimwe mu bice navuga ko byamaze kuba bigenda bigaragaramo imirwano yo ku rwego rwo hejuru, imirwano ikomeye cyane. Ubwo rero amakuru dufite atariho ivumbi nuko n'ubundi mu gihe ibi bikorwa bitari buze guhagarara, icyitwa imiripuko mu rwego rwo hejuru ibikomeze kugenda yumvikana hano mu bice bya za Katumba. Imiripuko, amasasu menshi araza kugoma yumvikane, kandi Wazalendo FARDC baraza kugomya iyi mirwano bayigiremo ingaruka, cyangwa se bakomeje kugenda bayitakarizamo abasirikare muri rusange. Ibyo si byo gusa rero, by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara hano numva birimo biragenda biba nako rwose igisirikare cya M23 kiri gukora buri kimwe cyose, by'umwihariko kikinjira mu buryo navuga ko budasanzwe, kirimo kirakora buri kimwe cyose kikinjira rwose mu buryo buremereye cyane, ndetse kikinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya Uvira, ndetse binavugwa ko umujyi Uvira ushobora kwibwira ukavamo utanarashwemo amasasu menshi
cyane. Abagera kuri 15 rero bitabye Imana aha za Kavimvira nyuma y'amasasu menshi cyane akomeje kugenda aca ibintu. Bujumbura rero Wazalendo zamaze kwinjira by'umwihariko nyamuneka ngo arimo abashaka uwitwa Jenerali Kasita, ndetse uyu nguyu ngo bakaba bamushaka mu buryo bubi cyangwa ubwiza, by'umwihariko kugira ngo bamwivugane. Rero rwose Bujumbura navuga yuko by'umwihariko ibintu naho ishobora kuza gukomeza guhindura isura. Bujumbura urugamba rushobora kuza gukomeza guhindura isura, tukabona